Abhulela amazolo besazilungisa ngithi Manazaretha ingcwele kangisho lapha endlini ukuthi sivela ezulwini amen lapha besikhona ebuhleni kusezulwini amen futhi kade sikuNkulunkulu Manazaretha unyazi bezulu amen siyawubeletha oh sinethemba hallelujah igama lakho siyawubeletha ezofakaza lapha emva kwami ngithi kade sisezulwini ebuhleni nayibonga Nkosi kade sikuNkulunkulu ophilayo unyazi bezulu ayibonga Nkosi ngomhla ka14 ngithi kwaku14 kaNovember mkhokheli lapha ekhaya ngathi mkhokheli njengoba la kongenisa isifungo sika 14 anongibekane emthandazweni ukuthi laphana ekhaya omunye wabangani bami khoni isipho esihlazo silethela sona ngathi ngiyacela ukuthi ake kube manje na intombi ngoba ngifuna inkomo alibonge igama lonyazi mawusukuzela intombi kusuke ubheke inkomo kuyona yezwa madoda maye ngasayilethanga inkomo intombi izele isisenze sona sisenzile sona hayi nabala lomkhokheli yabisifika yafika nge24 hawu yasifika nge24 sika December hawu yathi mayifika hawu hey yafika intombi yafika mkhokheli yafika yathi mayisefikile base bathu sinike igama uthi wemkhoke ushamba uNkulunkulu nina noNkulunkulu impela ngiyakhumbula enye inkosikazi tshelilanga ezulu ithi Nkosi angizukuhamba angizukuya mina emhlanganweni enhlangakazi ngoba kukhona into esizobe siyenze ekhaya ithi inyanga yezulu hawu abantu bazombona kanjani uShembe uma ungekho wena
abantu bazombona kanjani uShembe mawungekho wena? Yasiyaxoleka le nkosikazi khuluma ngani? Yasiyaxoleka le nkosikazi ukuthi uthini baba mayithi abantu bazobona kanjani, bazombona kanjani uShembe mangekho mina kanti mina benguba. Yasiyadideka le nkosikazi uthi ke inyanga yezulu hayi mntanami uyabona njengoba ngikubuza lo mbuzo nje abantu uyabona mase ngigqokele izingubo ezimhlophe senigqokele izingubo ezimhlophe nihamba lapha endleleni abantu baphuma bonke bethi hawu nanguShembe uyaphusha baphuma bonke bame ezintabeni nasenkalweni bebuka behalalisa ubungcwele bebuka unyazi luhamba ngamaNazaretha. Manje ke nithi kini ngathi lapha kini hayi ngithandaziseni ngithole ke kube intombi khona engizothola inkomo nami. Hawu mayisefikile uthi hey sinikeze igama ngithi hawu sithokomele ngonyazi madoda sithokomele ngonyazi lwezulu senze kahle sifakile. Yafika intombi emhlophe ethenke kodwa nathi indaba engifuna ukuyibalula ngoShembe ukuthi sivela ezulwini sivela kuNkulunkulu uthi bangilokhu bangikhuphula indaba inzima ke bona madoda mangabe makoti kuthiwa ethi angikwazanga ukuyilokhuzela kodwa ngilekelelwa belungu bangisika yabona ukuthi ngizosheshelana ngikhatha ngingabathola abantu abaningi la bazoba bancane. Hawu uthi basebengisika bamkhipha uthi base odokotela babona ukuthi engathi usikekile uhlinzeke kabi. Mayihlinzeke kabi base bemphinda futhi yalohlunganyana base bemhlinza futhi babemhlinza ukuthi angazange ukuthi wayenzakalani. Uthi ngabona ngihamba emathafeni ahlaza eKhenani uthi mase kuphuma intombi engizala yakwashezi ihamba nonyazi yathi uyaphi lana uzibani bani umshiye nobani ekhaya wena muva uthi ngase ngiphapha siyabazala Lakho asesula mahlale malala uthando lakho asesula ukuthi ngiyabonga ngiloza lapha eSandanezwe umsebenzi engingenzele wona phakathi kwekhaya kababa nangibuyisela ubheki wacisha hambe ngacisha ngalinyalo lo madoda wacisha ngani waba maNazaretha ngizoba mazi udumo lukaNkulunkulu ukuthi njengoba silapha sikuNkulunkulu sisezulwini futhi zinsizwa makukhona ivakashe sisivakashele namhlanje ngiyathanda ukuthi ngisiqwashise ngizitshene ngisipha amandla nomdlandla ukuthi lapha sisezulwini. 98 ebuhleni ezulwini lakithi ebuhleni umakoti uzonikela lapha uthingo lwankosazana sengihlala phansi ngilungisela laba beza lapha makuzonikelwa sekubonakala sibona umakoti wasatha nasiphansi lomakoti. Hawu uyiswa yini lomakoti usethi umshumayeli khuluma wena dimoni mangabe uyidimoni kulomakoti ukuthi ufunani kulomakoti uma kuumuntu wakubo akakhuluma. 98 kwakuJulayi ngolesithathu lo makoti wasekhuluma umuntu
kuye lo makoti khuluma indaba ukuthi la sivela khona sivele esulwini manazaleti ukhuluma le ndoda ithi le ndoda hayi angilona idimoni mina ingane yami lena ithi mina ithi le ngane lena isizukulwane sika 8 sami le ngane lena mina ngahamba emhlabeni uShembe sesemkhathini engakafika emhlabeni wayesesemkhathini ngase ngiyahamba emhlabeni uthi mina ngangona kakhulu mina emhlabeni uma ngabe ngona washaya isikhathi sokuthi ngihambe emhlabeni manje uma ngabe ngithi ngizongena ezulwini likaShembe lapha ezulwini likaShembe uma ngithi ngizongena uShembe vele avale igate njalo uma ngabe ngithi ngizongena uShembe avale igate athi kubuyele emuva mboqala phansi uthi lo layini lona kuthiwa ngokuqala phansi uhamba iminyaka emithathu usondela nje uqaqama uze ufike la enkosini manje ke uthi mangabe ngithi ngizongena ezulwini kaShembe uShembe uvalisa athamba oqalula phansi uthi lo layini engohamba laphana ngiyabo uhamba iminyaka emithathu isikhathi esingangeminyaka emithathu ukusuka lapha ngiza la uShembe lapha ekhona uthi ke manje ngithela ngithumele ngane lengane lena izokumbuzela kuShembe ukuthi kanti uyakhetha yini na uShembe ukhulula kanjani sawugcina sonke sibone ukuthi kusezulwini ebuhleni Nkosi ayibusise likuzwile sizandinda wase uphakama
ngiyacela uNkulunkulu abe ngakini bantwana bakaNkulunkulu kuba kunzima ukubala nami ngihlabelela le ngoma ngoba emlandweni wayo sizwe abadala bethi akuyinkosikazi yomlungu beshadile bendawonye kodwa njalo mabelele begulelwa ingane engazange izihlukanise ukuthi iyangena nekukhuleni noma ingeni kodwa njalo mabelele lonkosikazi nalomlungu kwakuvela esibonakala esweni mabelele kwakuvela uBombela isitimela samampondo lona esimlandelayo nyazilezulu amen evele njalo phezulu ethi kuwe woza kimi ezweni lase South Africa ufike ufuna umuzi wasePrame uzongithola khona ngizokusiza uthi kumlando wale ngoma kwahamba behluleka laba bantu abaganene bobabili base beyeza kulelizwe lase South Africa bathi kodwa kwathi mase besondele eduze kwezakala isilwane sasezulwini sesithi ngene ngilungiseleni kahle kuzivakashi zami namhlanje ezize kimi uyahlupha ke bantwana bakaNkulunkulu angazi kahle ngoba imbili noma ngiqondanisa nayo ngoba khona wayengabathola abantwana wayisuka kulizwe ukuthi ukhona wayinengane engahlukaniseki hluphaye ngoba sibhale kuyasehlula ukubhala kunalokho sithanda lokho kufaka into eziningi ku TikTok kodwa lokho kubaleka kangaka asize sakunaka siqhophe phansi kodwa wathi mase besondela kwase kuzokala uBombela isitima samampondo ethi kuzivakashi kimi ngilungiseleni kahle zase ifika thema seyifika zase zimbona zase zithi nguye thema seyifikela abantu abamkinga yini base bethi sigulela inansi ingane siziyaba neminyaka engaphezulu kweminyaka yabantwana behlukanisayo ukuthi iyakhula noma ikhulu kodwa lona akaze ekhule kodwa uBombela sizwa kuthiwa ngalokho kuhlabelela wafika kwakuyilanga lomgidi noma kwakuyisonto noma kwakulesine noma kwakulesibili kodwa ngathi mayifika afika intombi zokushaya esigcaweni wayesethi thatheni abantu abami nifake lapho 174 lo ihlabelela wasethi thatheni nifake lapha na ebese nifake emgidini njase ziyifaka phakathi ke abaphathi besonto bayifaka phakathi bathi obaba mabexoxa yayithi mayiyale intombazane yomlungu beyale amakhosazane nayiyele mabeyale nayiyele mabeyale nayiyele kodwa kuthiwa kwezakala izwi selithi sekulungile kusengabuya babeka sebeyahamba baba kuleso sikhathi kwaba isikhashana esincane lomntwana wayisehlukanisa ukuthi ngempela usekhulile naye usekhulile njengabantu bonke abakhulayo besifazane amen ngizama ukucabe ngikhona ebuhleni maNazaretha ngiyibo siyibonile inkosi enhle ayinto engababhika abantu emahlweni ibonifaka amahlo phansi wathi iphindwa wafaka ngapha phansi wathi iphindwa wafaka bekukuhle senyuka kumnandi ngoba desha umakude kuseni kodwa hayi sekubuka bese kubuya bese kushubile kodwa wathi mayisebuya angizukukhuluma kakade bantwana bami wathi mayisebuya lo mama sebonga ingane isihlukanisile wayisebuza ukuthi ngingakubonga yini into engakubonga ngayo lento sungenzele yona lo mntwana osungisiza ngalo yayisithi indlamsathi kama yekisa yayisithi akuthengwa ngagolide yayisithi akuthengwa ngamali wathi hawu lokho wayesethi lutho mntanami yayisibhala ke le ntombi yayisibhala lokho kuhlabelela yathi izizwe zomhlaba ezomhlaba inkosi hawu manje sezizwile isebu iphakame kwakuyimbilophi sona sipho salomama sona sipho sibhala wayesebhala isiqeshana esingaka angazi kokunye mhlawumbe ngoba seqedela uBombela isitima sabo kodwa wayesebhala lokhu ikhona kubonga abonga ngakho kulo 174 amen sikhulumela ukuthi bantu bakaNkulunkulu ezinye izinto sizazi amen singagcini sibuzwa ngabantu
ngoba yikho into ebuhlungu njengeNazaretha uluze dikadiwa ngabantu bangayiboni kahle ukubona livukulayo. Thina bawuvukulayo vele ngene ehlathini nje vele ngibona ukuthi hayi ngeze umphendula lo muntu. Ufuna ukwazi maNazaretha ukwehlukanisa ukubona umuntu okubuza ngoba ithanda inkolo noma ukubuza ngoba enendelele kulo. Ihlukanise lo muntu lo izinto ezimbili lezi ezihlukene. Khona umuntu okubuza ngoba umbona ukuthi unemizwa yenkolo noma engakazange angenele ekhaya engakayimbathi ingubo emhlophe, kodwa khona umuntu ombonayo ukuthi umbuza lo ukubuza ngoba kukhona indelelo phakathi. Ungamphenduli lo muntu lo uzoyimosha isikhathi sakho kuzothiwa nawe uphile kahle ekade ufana naye. Sengehla ngihlala phansi ngiyabonga bantwana bakaNkulunkulu ngoNovember 24 ay 23 awuvula u23 kahle kakhulu, kodwa kuthe senguvala thema ngiphuma nje endlini athi mama 2023 izovala kulonyaka ophelile ngoNovember. Thema ngiphuma nje endlini awuma ngifuna imoto ngomgwaqo lo muntu omgcwala umgwaqo kwenze njani. Cha bese ngithi nje lokushini ngithi thola ispace esincane sincaneke ngiyazazi ukuthi sithi lehlayo ubhaqana la khona mncane. Thema ngithi mangiqonda neminyango kwavuleka iminyango yonke kwase kuphuma lo ndaba enkulu enza nengane mayikhombe ngayo incane konawo ugcina ukuthi bude kuwe. Awu nangapha kwase kuthiwa ayasambe ndoda sengimisele insizwa hayi sengifikile bafuthi ngizonithatha nobhuti sengichase ngiza ngizonithatha. Hayi kwakungena phakathi kwathiwa shaya imoto sami kuthiwa letha ifoni. Ngangiletha ifoni kwavele kwaphuthunywa-ke le-app eliyibhenki esithandayo sonke ngithi le ngane zesikole kwaCapitec kwakuphuthunywa lona mashinyane kwakuthiwa letha kwangena kwangishaya iphini lapho ngangishaya hayi shutha sungumnyama guys. Hawu kwenzenjani kodwa ngasengithandaza umthandazo ngokuthi awushemba wafika nje kwemukela maNazaretha ngasengithi hawu ngihambe kahle benyovala benyekosini benyovala 23 ngathi hayi sekulungile lasekuphela ukuvala. Angibozwa kanjalo mana wathatha konke kulo mali azawushona uma ngaphambana ngisetsakana section 20 lapho kwafika phela khona indaba wafika nekhumbi-ke endala phakathi awesigangeni ngani nokuthi kuphi lapho ngafika ngabanga khona. Ngizobonga lokho abantwana bakaNkulunkulu ukuthi ithi ingoma ubonakala kimi noma ngifisa, kodwa inhliziyo iyayitshela ukuthi bengeke ngisinde lapho kodwa ushembe ngisindisela lapho khona insizwe eziwu6 ezathi kanti akakafi kwase kusalo yedwa lo bebabili bephethe bamlo yedwa wayesethi kula wenzeni kwase kuthi hayi thatha lezi zinto zana ukwenze manje thatha ngisho uNazaretha thatha into zamatala abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngizobonga lokho abantwana bakaNkulunkulu ukuthi noma ngabe sengibanga kunjalo kodwa ushembe wayesehlala kulena insizwa esithi sesithathile imali yakhe sesithathile impahla zakhe futhi uzobuyela emva lo muntu akazokubulawa futhi uzobuyela nemoto yakhe emva. Qala lapho umshiyashini lokho kubanga engingakwazanga nomunye wayesethi hayi abawu6 basethi mbulaleni usho ukuthini mawuthi imoto akabuyela nami ngoba le moto soda isinto eziningi ngabe sibe nemali eningi wathi hayi ngakuze kwenzeka lokho uzobuyela naye emva. MaNazaretha angeke uziyikhona hayi ngiyalifaka igiya lacisha sengiyekile ayafaka waphenduka njengomuntu ongazilutho. Kodwa bengizobonga lokho abantwana bokuphakama ukuthi cha ushembe uNkulunkulu nanengozi nje kuya ngehlela ngoDisemba lapho engibona khona ukuthi ushembe khona. Ngicela ukwehlela ngezansi Nkosi kusisindiswe mama.
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Amen. Nami bade ngikhona kuJanuwari. Sengathi uNkulunkulu engabakhumbula abafowethu abahambe emhla ka-31 sebelungisela ukuthi bayofaka umdedele. Iyangifonela insizwa kwakuzi-25 yakithi. Idwemfo wamanqele uhamba ngani, uzohamba nini? Ngithi kuyona amfethu ngizohamba nge-31 mina ngoba kuseduze la eThekwini. Cabanga ukuthi ngiyosuka ngo-8 ebusuku kodwa u-12 yongishayela sengifikile ebuhleni. Yasithi ifuna ukudlula ingithathe. Kuthe ngakaphela iy'nsuku ey'ntathu ikade ngifonele. Ngase ngiyibona siposte omunye. Njengoba sesiyapostana manje umuntu makade eshonile mesimase sesiyamposta. Hawu ngase ngithunga athi wesibani bani ushone nini lona? Uthi awuhamba izolo ebusuku ngemoto behambe thema iphuma engena ku-N2000 lakithi. Thema engena waseqhamuka imoto yamaphoyisa amdudile ambhekisale wathula ngaleso sikhathi. Ingakho ukuthi uNkulunkulu abakhumbula ade sebehlelela ukuya kuJanuwari. Ngoba wonke umuntu bethanda abantwana benkosi. Nathi akubanga ukuthanda kwekopha kumenywa kaNkulunkulu. Siphumile ke sahamba umhlangano bantwana benkosi ngengigxile lapho kakhulu. Futhi ngengigxile ney'ntshumayelo kade ishunyelwa khona. Ngoba bonke abantu ngiyacabanga ukuthi bayazathi umlungwane utheni. Ekuseni banika umfundisi umthetho wasenethezini. Emini yathola umlungwane phezu kwentaba. Ngiyacabanga ukuthi bonke abantu bayizwile ukuthi umlungwane utheni mayiphethe inkonzo. Bamuza umthetho ukuthi utheni. Kuphela kunabantu eNazaretha abaphenduke manje nje abantu bebhadiswa abangazange umsebenzi ukuthi uNyazi lwezulu lunzeni phambilini lunzeni enkathi ihlala akumele sibuyele kwesiphinde sibaxoxela ukuthi sike sabona uNyazi likhuluma kanje. Ngelinye ilanga abantwana benkosi silapha neDan House lapho khona sabona khona thina uShembe ukuthi uNyazi lwezulu uNkulunkulu uShembe yamdala umuntu ubantwana benkosi ngebumba lakhe amenza umuntu futhi agana umuntu amdalele yena ukuthi uzomgana. Manje lapha abantwana benkosi kwakuyisonto kunikela abantwana bakanhliziyo uqathe babade kuphethe umthandazo wayesephuma baba wayesezonikelisa amaNazaretha. Uma kuhleli kanjalo kunikelwa sekuqhamuka intombi iyatathelele ehleli kwithele entombazane iyeza le ntombazane iza phakathi kumnikela lapho kumnikela khona sebethi abashumela kadluliswe lo muntu. Uma efika oNyazini lozulu uthi baba ithi ngizocela Nkosi ungiphe umendo. Luthi uNyazi lwezulu mntanami wacela umendo uhleli kanjena phansi uyazi nemendweni kuyasetshenzwa. Ithi le ntombi Nkosi sizelwe ekhaya sibaningi. Ithi ngazalwa nabafowethu. Ithi ngazalwa nodadewethu. Ithi bonke odadewethu baganile. Ithi imngedwa Nkosi engingaganile. Ithi abafowethu baganiwe. Ithi manje Nkosi omakoti babafowethu ekhaya. Ithi bayangithuka bangithuka kulesihlalo engihleli kuso. Ithi ngiyacela Shembe Nyazi lwezulu ungiphe umendo nami ngihambe ngiyothuka emzini wami. Yasithula indlondlo yomusa abantwana benkosi abake bayibone iseduzane. Hey bantwana benkosi sithema seshe zathi sokuyovalelisa intaba nami ngaba nenhlahla siyajabula uShembe ngoba sikhohlwa amashaya ithuluzi. Esike sidlule masebehleli phansi sibanyakazisa abantu sithi sumani babelani sambeni. So sesithinta kahleke lapho noSathane sibona ukuthi akekho eduze kwethu. Ngoba sesihamba noShembe eNazaretha. Uma efika sesobisi sekuyovalelisa intaba abantwana benkosi. Uma sebathela uShembe ngojeke wakhe wamanzi ewakhe wavuza nami ngibe nenhlahla ngaba seduze ngawathela ngawaphuza ngahlamba ngombuso. uJehova mayijika waphinde wabuka ngakimi waphinde wangithela ngamanzi ngathi Nyazi lwezulu ngiyakuthanda baba phelele. Ngoba eNazaretha lapho sithanda uShembe abantwana benkosi. Uma lo mama senikela wathi uShembe Inkosi imbusise wayesesuke sehamba uthe sephansi nendlela wasekuzwela ukuthi uShembe phela uNkulunkulu lo muntu mayibika usizi lwakhe ngoba uyambona ukuthi memnisibusisa akathembi kahle. Wayesembiza wathi umntana amhlala lapha wasehlala le ntombi newheelchair yakhe yathi qhubeka
babeyibeka leto babenikelisa wase kufika insizwa eyibhungu insizwa sasencane mayifika lensizwa ithi Nkosi yamakhosi ithi ngizocela baba ungiphamesha kubona uba ngikwazi ukuvusa umuzi wakithi ithi Nkosi angiqala ukucela ithi ngiyangacela Nkosi ngathi sengihambisa izinto yahlukanisa intombi ithi ngaphinde ngabuyela ngathi mangihambisa izinto yahlukanisa intombi ithi iphelele uthando lwami ithi Nkosi ngibonile ukuthi ukwenza kwami akukho ngcono Nkosi ungiphe wena umakoti engizovusa ngawumuzi yasihlali lensizwa wathi ushembe mntanami wathi wazo nenhlahla esho lensizwa hamba njengami esho lensizwa ephelele engenasici engenalutho wayisebuka lentombi babehleli kuthe wathi mntanami wazoba nenhlahla esho lentombazane uthi nangu umkhonyana wakho uthi wena nsizwa waba nenhlahla ithi nangu makoti wakho ushemba akulethele yena yasimangala lensizwa mhlawumbe kube yimi nje mhlawumbe ngangingaphendula ngoba ngangizobona ukukhona wami kumncane ithi shembe intombi singaka ezweni lakithi sunganike umuntu ohleli wheelchair wathi uNkulunkulu mabona kude eNazaretha futhi ushembe ngoba ulapho uyakathi uyokusindisa ngane usizi lwakho malilethe kushembe kuphelele bantwana benkosi uthi ushembe masekhuluma nalensizwa ithi mntanami ithi nangu makoti wakho uthi lo makoti ithi nangu umkhonyana wakho uthi njengamanje hambani manje senishadile ngoba lapha ezulwini uthi wena mlungise kahle ithi ngicela kuwe nsizwa ithi ngicela ungiphathele kahle le ngane ngoba ukukhala kwayo ukuzwile ithi le nsizwa Nkosi ithi angikwazi ukuphatha umuntu ithi uthando lomhlaba lingaphela ngisuka lapha ngihamba ithi kapha Nkosi cela ungiphe uthando lokumthanda lo muntu noma ngenzakalani ngithi shembe ngoba ngiphiwe nothando lwakhe uthi uNkulunkulu Nkosi nibusiseke hambani senohlala kahle emshadweni utheme bephuma bephakathi nendlela bengakaqedi nje ukuphuma ethempelini yasiqala lentombazane yathi webhuti ithi awume kancane ithi lalela bhuti ithi njengoba manje ngikhuluma nawe kanjena uthi kunethe qhumayo kimi emzimbeni ithi lentombazane njengoba qhuma ithi ngizwa ngathi qhuma amathambo bathi bebephuma emasangweni baphuma sebehamba bobabili ngeenyawo behambela babushaya uNkulunkulu eNazaretha Nkosi kusenikuzwile Sisandinda wasemisa awusambashiya babetuza zamlandela Ngiyayibingelela umkhandlo wonyazi lwezulu eSandanezwe amen. Bantwana bakaNkulunkulu njoba ngiphakama kunento engishisayo. Ngishiswa nje mina ngeviki lesibili lika December. Imisebenzi eminingi ekhaya iyangikhomba ukuthi angibese ekhaya. Eminingi imicimbi yethempeli angibanga ngisayibona ngoba izinto zomndeni bezingidinga. Umzi mkhulu-ke abafowethu abaningi babhubha. Ngifuna kuleli khona nakuleli khona nakuleli khona ukuze into zomndeni ziphelele. Ngase ngithi hayi angisheshe ngehle ukuze nami mhlawumbe uNkulunkulu mhla wangimema ngikwazi ukuba semcimbini kaThixo ukufaka umdedele amen. Ngayenza imicimbi cishe yaze yaba mihlanu imicimbi iphela imicimbi angisenalo ngisho isenti ngithi ngiyabheka ephakethini no 350 ngiyazibuza ngithi ngalo 350 ngizokwenzana ayi angisale nginaka inkomo ikababa nginake nezimbuzi namasimu ngikhohlwe kuyakuThixo ngoba kuyacaca ukuthi into yokuhamba yikho hayi imlo nginakele inkomo kuvela izifo zeinkomo ngijove ngenze yonke imikhuba le yokuzilapha ukuthi siphile. Uthengo lwesithathu abantu sebebheke ebuhleni abanye bekumdedela abanye bemadansi udansi ngeimali zakubo. Kwafona umfowethu wathi ndoda
uyayani 20 eplane ithi bengifisa kodwa imali ayisekho kusela u350 wathi how iningabe leyo mali iningi ngoba uyoya eplane okwenza konke ofuna ukwenza bose uyabuya ingangconcoza ngabonga ngithi angiphakamisa ukubonga ngoba leyo nto leyo into efana naleyo isho ukumenywa wena okade usuzicaste out ukumema uzimemi wena kodwa umenywa umnini omcimbi omunye nomunye ola uze ngesizathu futhi ulethwe ngabakubo ngoba bazi ukuthi ifane zokwenzani mawula ungazazi zokwenzani asikisi angiqonde kunyathela nyawo zamuntu noma mhlambe uthinta amakhona umuntu hawu ngalo mzuzu ngavele ngathatha impahla ngayifaka emshinini ngabe ngisathi umamuntu ngawasha ngalungisa kushaya lwesihlanu nje siyasuka sizosuka sengiready at all cost ekseni ngo4 ngomthandazo ka4 wangolwesihlanu ekseni ngivuka nginaka lokho nalokho sengiyochitha amanzi ngiqeda ukuhlamba ngoba ngibanga ngisalala emva komthandazo mangithi gaga esibayeni akho ngisheyode inkomo kulezi kade ngizinaka ngitatazela ngaze ngaqeda yonke imali yakithi yathi inhliziyo hawu ngehlelwa yini qala athi inkomo zigcwele engadini ngaleso sikhathi lengadi isineyikhwebu veze ilinda ukuthi zingavuthwa noma yinini einsukwini ngacishe ngaqulela indishi yamanzi yayiwela ezandleni buku phansi indishi hawu mangifika inkomo zoshayeza uvala umbili zoshaya bisithi inhliziyo cha uyalingwa iyakushembe nje ubhusushile ngalivula isango lengadi ngoba zafohla phela ingenanga nanga ngayikhipha ngapholisa umoya ngaqhubeka nohambo lwami ngaqhubeka ngaya kushembe ngoba ngangizazi ukuthi ngimenyiwe ibingeke icall iqhamuke in the very last day uma ngamenywanga amen ngalithatha uhambo ngazi kahle ukuthi awumdedela ungiluzile kodwa okuningi kaThixo nohambo uNkulunkulu mengivumele kungekho kuhlungu ndawo ngizolithatha uhambo nebala sasuka ekseni ngabo 7 kwathi kushawo 12 sasiphakathi eThekwini sayijoyina iCrew kaThixo ngenhlanhla ngiphethe imvuno lembalo ngathi angiyichaye ngithi 1 2 3 ukuze kube khona nami idokwe nemali yomnikelo engayibumba ukuze kuqhubekeke nami ngophilileyo ngitshela ukuthi kwathi kulalo ngase ngilo 2000 rand ephokothweni ngiqonde ukuthi yoba ngisukuma ngiphakamisa ukukhulu bukaThixo ukuthi uThixo ayikho into oyibumbela yena yona ngaphandle kwakhe konke sinakho sikubunjelwa uyi uthema kumenyezelwa ama-hour oma ohambo nami ngaba mdibi munye salohamba uhambo lukaThixo ngaze ngafika phezulu entabeni ngingenankinga ngithi angiphakamisa ukubonga kwabakithi amakhehla kithi nezalukazi nabasekhabo mama nasekhabo likamama nabo bonke ababe noxhaso ekuthenini nami angibe iCrew kaThixo uma kuyiwa eKenana inkosi kusenikuzwile amen Amen. Kolo mawena nanhliziyo yami. Kolo
uyamkhetha unyazi lwezulu sibe nenhlanhla yokuthi kuthandwela amathongo esihamba nawo wathi mangumenya wona isebona ukuthi awadonse thina nathi sibe khona umdedele nasemhlanganweni khona insizwe engabefundise ngithi uNkulunkulu ngiyafisa ukuthi ayikhumbule ngoba sazo izinhlanhla lena egcina isifela kungolesihlanu kuzoba yisabatha elendulela ukuthi uphume umhlangano entabeni bayazi ababe khona emthandazweni sekulo 15 minutes esiyalwa ngawo umfundisi umdakane eBergville wathi mayisiphusha wathi badabami ngicela ukuthi niphuthume nihambe nebuhleni kodwa ningakhohlwa ukuthi makusuku lomakuthandazwa nje kwisikhathi sokuthandaza nifike khona emthandazweni nani nithandaze bese niyahlala nilalele iziyalo lezi ezishoyo khona yathi mayikhuluma ewumfundisi udladla ithi ngithe ngiyababa ngiyombikela ukuthi ngithe mangikhanda indlu kakhokho kababa kakhokho yavele yangakhandela uthi umfundisi udladla ethi sabika uNkulunkulu uthi uShembe mfundisi lendlu lenothi uyikhandela ukhokho wakho mawucabanga izokhona ngingena uDalibethe uthi umfundisi udladla wadideka naye kodwa sibe nenhlanhla manje uthe kulesihlanu wathi umfundisi uNtombela wathi sekutholakala ikhambi lamadola siphethe uthi njengamanje ucomplaina idalwa lezi esikhandela labo uguqe sibakhandayo uthi ma ethi ziyacomplain uthi njalo mase ziyolala zona sezindala kakhulu ukuthi sengalokhu ziguqa zingena boku njengamanje sekufanele eqalisa ukuthi amaNazaretha awayikhandi itezi bathi awayikhandi itezi uthi lesi siyalo siphume sabhekana nenkosi leya kwahlabisa eUpresident waleli qembu leli okuthiwa iIFP uthi mabefikile beguqa nenkosi khona inkosi yambuza uhlabisa ithi hlabisa uzomfaka phi ukhokho wakho uzomfaka phi ubaba wakho uzomfaka phi umkhulu wakho kodwa into ayikhulumayo uShembe uthi usondeza uNtombela babasondeza abafundisi ababili nale nkosi leyo ukuthi ngiyayikhohlisa isibongo sayo kanye nomfundisi lokubana nenkosi uhlabisa mabeqeda bekhuluma uthi uShembe lalela kusuka namhlanje kufanele nikwazi ukuthi amaNazaretha atsheleni ukuthi awayikhandi itezi mase ikhandile itezi bese lapha mase ikhandile la okuzobekwa khona abantu abadala la uzofaka khona umkhulu wakho nobaba wakho nokhokho wakho uthi kodwa zonke izinto zokuzenza azibe zintsha uthi kungabi ngokushibhile uthi yonke ngisho umbhede uthi uthenga umbhede uthenga ihlalo kodwa ubusuba nesibindi uthi isibindi leso ozoba naso ukuthi mawusubafakile lapha uzoba nenhlanhla yokuthi mawuthi uyobika usizi lakho uzomfitha ehleli ubaba wakho kodwa uzofika ukhulume naye akuphendule hey maNazaretha uyayazi uShembe yasenza ukuthi sibe ngoNkulunkulu nathi kule mizi esikhulu amen uyabona mongakaboni njengamanje usho ukuthi kusekude kuwe uyasenza uNkulunkulu uthi mawusubafakile uyothi mawukhuluma uthi uzombikela ngosizo oluphethe uthi yilapho uyambona khona ehleli esihlalweni abese kuphendula bese kutshela ngesixazululo okumele usixazulule ngaso lo muzwa la ekhaya ukuthi yini okumele uyenze yakhuluma lensizwa kaDladla azange sinake umfundisi lo kaDladla akazange simnake ngesikhathi inkosi ngoba ngisho ngithi yayimbuza ukuthi Dladla uzokhona nokungena umbhede ngoba lo muntu uthi ngeke alale esikhunjeni Nkosi busene kuzwile amen Siethu simalate awena ulithemba lethu awulithemba emphefumulo yethu someday
ukuphakama kwami akube kuhle kwabayingcwele. Manazaretha kulikhonza unyazi lwezulu inkosana yakwaXaba le emzimkhulu. Ngithanda ukuxolisa abangcwele. Bekuyisihlabelelo ngesikhathi ngifuna umthandazo wesabatha angaze ngime phambi kwabangcwele abangaka ngagcina ngisengumfana omncane ufunda umthandazo phambi kwabantu abangaka. Manazaretha uthi umkhulu ozalo baba umkhulu umfundisi uXaba emzimkhulu ukhona ubamncane la ozalwa uyena. Uthi umfundisi uXaba umkhulu khokho wasuka wathi senza kana umkhulu omdala wasuka waphuma umphefumulo wathi mayifika ezulwini wafika eminyangweni wezulu bangcwele wafika enyangweni ukubhombela umile eminyangweni wezulu wathi ubhombela uma ngabe uyafuna ukuhlala embusweni wezulu noma ngabe ubuyele emshadweni nondodana yakho ngizokubuyisela emuva ngoba wena ngikubonile umsebenzi wenzile emhlabeni. Uthi umkhulu umfundisi uXaba uthi wasehlala wathatha ilanga lonke umkhulu ekhokhe engadizayidanga ukuthi uyabuyela yini noma emhlabeni noma uyahlala. Uthi umkhulu thina siyazi ukuthi uNkulunkulu lesimkhonzayo uthi bazukulu ukuthandazeleni ukuthi uNkulunkulu anivezele ukuthi uNkulunkulu ngoba bangcwele bokulikhonza unyazi ushembe sikubola abazali bethu basitshelile ukuthi uNkulunkulu asikuthandazele bangcwele ukumbona kithi ukuthi uNkulunkulu. Uthi umkhulu wasehlala ukhokho wasedecide ukuthi ukhokho ngeke ngizobuyela emhlabeni ngiyobabikela amadodana wami. Wayizela omkhulu bebane wasesiyafika emhlabeni wasesethi madodana ubhombela isitimela samabonda ungibuyisile ezulwini. Uthi ngibonile ubuhle bezulu. Uthi ngibonile ubukhasikhasi bezulu. Uthi kodwa amazwi anginike wona uthi nangabe uhlala emhlabeni kungenzeka unyathele la ngingafanele nginyathele khona iNazaretha. Uthi kungenzeka uphume emlomeni wakho ongafanele uphume iNazaretha. Uthi ushembe uma uhlalile emhlabeni kungenzeka ungasawuthola umbuso wezulu. Uthi wasethatha amalanga ambalwa wathi umadodana ngizolishiya nefa engingasoze lithathwe omunye komunye ngizanishiya angeke ungithola umshado wendodana kamkhulu omdala ngizohamba ngafika umshado ngoba ngazi mangawulinda kuyokwenzakalana. Ngiphuthuma ezulwini sengubonile umnyango wezulu. Wasethi ukhokho mamadodana imali lana wasobisa isihlabelelo wathi namhlanje ngifuna nifunde umgidi namhlanje ngifuna nifunde into yaleli bandla akekho umuntu othatha lelifa engizonishiya nalo komunye. Manazaretha ngicela sikuthandazele ukuthi uNkulunkulu owabonwa obaba wabona omkhulu basebezama ukumfaka kithi ngicela simthandazele bangcwele basimbone uthenge i27 zika April Manazaretha yasiyashisa impepho emzini wakithi sesiyaphuma silibhekise kwamaphumulo ngiyokhehla inkosazana yakwamaphumulo kwaMpungosi isibongo uthi umvangeli uMpungosi enikezwe inkonzo entabazwe uthi into eyenzeka kulomzi kwaMpungosi ifanisa nento ubhombela khona lapho khona owavusa inkosazana seyile ifanele uyoshada wathi vuka usaba umendo nobani vuka uyogana. Manazaretha sikhulumile nomakhoti sathina ngabo 8 kuya ko9 ngasenyamangala ngazibuza bakwenzakalani kodwa nganganaka ngathi lenkosazana kusukela sihlela nayo ukuthi siyeza nge27 zika April uzoqala umcimbi kodwa mangithi ngiyafona ngisamthola efonini. Khona uMbatha umcabangeleni wangifonela mangibuya emkhehlweni wathi nonkosi uhambe kahle ngamkhalela ngamsendela iVienna u5 minutes. Wasuba uyaphuma ekseni masaphuma wasengena koguqa wangena ngamunye wasuyabika wathi siyaphuma la ekhaya sibheke kwaMpungosi ingane yeni yokwembesa iyokhehla sathi sisendleleni kanti sekudaleka inkinga emzini kwaMpungosi ayisekho inkosazana seyifana nengasekho emhlabeni. Bangcwele bokulikhonza unyazi uthi umkhulu uthi umvangela uMpungosi bathi behle ngelanga ngizosekuba umcimbi wasekufika amakhosazana egijima ethi nangu nothando uselela akasavuki. Uthi nangu nothando uselela akasavuki base beyaphuthuma bathatha amafutha baguqa bakhothisa benza
benza yonke into ongayicabanga yala ekhaya bahlala balinda ayikaze yavuka inkosazana washaya u4 wathandaza umthandazo kwa4 kwase ekuseni wathandaza umthandazo kwa9 ululela inkosazana sike endleleni siyeza Nazaretha sike endleleni siyeza washaya 1 washaya 2 sasafika ngo12 washaya 1 washaya 2 inkosazana ilele iloko ilale izolo ayikazi ikhulume ayikaze yenze lutho ithulile nje sathi masingena sangena kunesililo kufanele uthoke ijathuliwe kulomuzi kodwa sithola isililo egcekeni sathe singena abazali basebengena ngaso leso sililo isililo sasinabo ngathi khona sehambile emhlabeni Asengiguqile umkhongo wangibiza wathi mfana Nkosi kubi kuyoshaya u3 makhoda kavuki uthi mfana Nkosi sesiyacabanga ukuthi manje sidle sibuyele emuva kudlela abantu abasiphelezele sibuyele emuva ngithi nami bese ngicabange kanjalo ayikhenya indlela bayosala bebona mayivuka makhoda uma kwenzekile evuka uba benza kanjani Wathi sahleliwe mazithi Q3 yasigijima inkosazana yangaphaya ehlala ngaphakathi yathi ngicela ukufonela ozakwethu ngaphakathi ngibabikele lo daba ukuthi sihleli silindile inkosazana beyizokhehlwa kodwa iloko ilale ngo11 ayikazi ivuke ayiphefumula ithini sekulindile ukuthi beyozibuya abanda uphelile umphefumulo bamthathe bamsela kufanele khona ithi lenkosazana ngicela ngifonele ngaphakathi seyicela kubavangeli yase kuyafona ngaphakathi yase inkosazana iyaphuthuma iya kubafundisi ubaba wayekomnye umhlangano wayengekho ebuhleni base sebeyatshenwa kwathiwa nansi inkosazana beyiyokhehla kodwa ivuki iloko ilale ngo11 ebusuku izolo lase liyathula unyazi bezulu lase liyayibuka Laselithi umteleni nothando umtelela sukume njengamanje umteleni nothando Mpungose wayengalibikelwanga igama uShembe wathi umteleni nothando Mpungose asukume njengamanje ayogida esigcawini umkhwenyana umlindile amen Kunengqungquza kwethu banqale ukulikhonza unyazi engakaze ngayibona ikhala zazehla inyembezi ngalelo langa base beyafika abakhongimi bathi siyacela shobade sicela uyombheka esihlahleni la ihleli khona ngathi ngeke ngikwazi ngoba ngikwazi ukumelana la into engizofika ngiyibone lapha ngize emntwini ophilayo kodwa ngifika umuntu akasekho emhlabeni uma ngisondela banqale ngiphakathi nendawo uma ngithi ngeza banqaba manazaitha ngathi ngiyambona ubekwesofeni ubheke phezulu usehlela ngathi umuntu ongasekho ngase ngiyakhala ngiyajika ngibheke emuva ngithi ngiyaxolisa mlambo ngeke ngikwazi ukuyofikelela kulo muntu ekulesa simo Manazareth ulikhonza unyazi zazikhona insizwa zazikhona lana ziyayikhumbula lelo daba sathi masingena sishongoza ingoma kasiyiphrisa siyishilo basongena ngayo yasethi insizwa kaMngoma ubheka amangoma mjilo wathi mfowethu ngeke sakwazi ukungena ngalongoma uthi manje sesisangena ngethulusi manje uthi sesiplwa nedemon la sekhona into engasengasekho right sathi masingena Manazareth ngingehla ngafikelele kuyona ngathi mangifika ngafike ngaguqa ngedolo phambi kwakhe ngathi mangimbamba isandla ngenza isandla sengisibambile sihlakazela mangaba sihlakazela kanjalo wasuvula amehlo sasikhona insizwa ziyazi osihle bakhona lapha emuva babengiphelezela sase siyadlakazela isandla sathi siyadlakazela uvula amehlo angibheke afike zehla inyembezi kimi athi Nonkosi ukhalelani Ngithi uyazi nje ilanga lethu namhlanje kwenze njani kusukela sihlela sengaze kuzoba nje egcineni kwenze njani alisho wathi ngiyaxolisa Nonkosi wasebiza iyomakhosazana alayike kwakhe athi kuvunuliseni wathi ngivunuliseni washo kabini ngathi uzavunula kanjani nje ngeke ukwazi ukuvunula seliphumile izilathi mtsheni engasukuma uvunula esigcaweni avunula usini esigcaweni Manazareth sathi wathi umkhongi Nonkosi sisukume sihambe ngoba nangu sethu uyasukuma sesiyasukuma sihamba sahlala imizuzwana emibili sathe siyayibona into ngaMpungose iyagasha ikhonga esibayeni yayigida ngathi akaze kubela lutho Manazareth unyazi loNkulunkulu Manazareth asikuthandazela ukuthi uShembe
owafakwa obaba enhlizweni zethu simbone thina sesikwazi ukutshela ingane zethu ukuthi uShembe uNkulunkulu. Nkosi busiswe nikuzweni. Siyakubazala
Victoria.